Anay katapo siya sang Azkals National Football Team nga karon nagaserbe nga coach sang National Capital Region FEU Football Team. Isa man siya sa nagapanguna nga sports influencer sa pungsod. Aton siya kinalahon sa sining episode sang Bida sang Liga. Nagatagiti ang adlaw pero mas mainit ang suporta sa mga kabataan na nagdagsa sa Bacolod City National High School pitch para sa 4th 600 First Touch Football Festival. Naghatag sang dugang excitement ang pagtambong sang Anay Azkals National Football Team booter nga si Paolo Bugas sa opening ceremony. Mas maraming competition yung youth levels ngayon compared decades ago. So I think with the right system, right plans for the grassroots, I think we're going to grow and maybe we're going to be a football country. Si Paolo ang naging isa man sadto sa mga produkto sang local football grassroots development program. Nanging collegiate kag National League standout. Istorya ni Paolo nga isa sa mga kilala karon nga sports influencer, peak na sa iyang career sa football sang nag-pandemic. Gani na paminsara niya sadto ang mag-create sang content nga nakahatag inspirasyon sa mga young generation sa mga football players. I was on the verge, muntik na ako mag-quit in football. I want to step away from the sport because of pandemic, lack of opportunities. I was out of hope na to have or to be back in the field to play again. But I took a risk, no? I tried to play again. Nagtry ako maghanap ng teams kung saan matetest ko pa yung capabilities ko na to compete in a higher level. And 2 seasons ago sa Copa Cup sa Manila, it was a life-changing moment for me. It opened the doors that I think I would be able to come back. Samtang nagaulat sa iya karon nga tsansa nga makahampang balik sa mga football club sa mga National League, ginatagaan karon ni Paolo sang prioridad ang pagtudlo sa mga booters bilang coach sang National Capital Region Far Eastern University Football Team. Sometimes life will give you lessons na to your lowest. I mean lowest of all. Like I want to take jobs outside the sport just to forget about it. But when I tried to risk everything, I tried to do it again. It opened doors for me and ayun, dumating ako sa point na hindi lang as a professional football player, I was given the opportunity to coach to the one of the biggest universities in NCR. And aside from that, Team Pub was created. So I hope you guys, you keep going. No matter what life goes in front of you, it may be positive or negative, just take it as a lesson and keep growing until doors will open to you. I'm sure everyone here is... Labi naman ang pagpasalamat ni 600 First Touch Football Club Director Jeffrey Velez kay Paolo nga nanging kabahin sa tuigan nga football festival. May masobra sa 140 ka mga teams ang nag-compete sa duha ka adlaw nga festival. Suno kay Coach Velez, si Paolo ihemplo halin sa hard work kag commitment. Agod nga malabot ang iya handom kag ini ang sarang mahimo kag masunod man sa mga kabataan. Same sa coaching side, I think I will keep on sharing my knowledge through social media, through creating videos, contents, and of course to share my journey din as a professional football player kasi Team Pub was created to inspire the next generation and gaya ng sinasabi ko sa mga young football players, I was in their shoe. I thought na I cannot reach things that I think it was impossible before, but I did. Through hard work, with the right mindset, mental discipline, and of course with the right motivation that you set for yourself, everything is possible. Para kay Paolo, madamo pa sang pwede mahimo para mas mapabaskog ang grassroots development kag handa siya nga ihatag ang iya masarangan para sa kadalagan sang football sa pungsod. Sa piyak nga bahin, naging madinalagoon naman ang katapos sa Bacolod Trinity Christian School football team sa international football competition sa Bangkok, Thailand. Naging third runner-up ang under-12 team sa 7-a-side category. Kag first runner-up naman ang under-14 team nga pareho nga nag-represent sa Bacolod. Overall, lang gid kami. Nag-stick lang sa amon style. Biskan mas more advanced sila, lang kami gyapon. Nagpamati lang kami kay coach and nagtingwa. I want to thank my parents for supporting me and my friends and coaches for leading us
teaching our tactics and keeping us fit and ready for the tournament. Ang kadalagan sa Bacolod Trinity Christian School nagapamatuod lang sa ikasarang sa mga Bacolod noon sa mga international football competition. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati ng mga istorya sa mga paghimakas kag kadalagan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.